Kulokuthi kasho ngaphakathi madoda ngumsolo ongenacala kwelo msakazo ochimene nomculi mengisi ngiyabuza ukuthi imuphi lo msakazo isichime naye. Bamkhombe east, bamkhombe ewest, bamkhombe east, bamkhombe ewest. Namhlanje impendulo ayikabuyi. Ingakho saphinda sibuza sithi imuphi lo msakazo esichime naye ngoba thina kule channel asikwazi lokho. Kodwa ke asikho ke lapho. Ake ngiqale ngikubingelele bese ngiphinda ngomkela mbukele ngenkulu inhlonipho nokuzithoba ngibonge nje wonke ama subscribers akhona kule channel asathe baphatha sikhuphula asasibekela le phezulu iwona lawa siphe amandla ukuthi namhlanje sisekhona sasurvivor sisaqhubeka nokukuthulela indaba zikaMaskandi ephambili nezishisa ngoba leshoni lingenazo indaba zalapha endemeni kaMaskandi nje ubona namhlanje nje isihloko sisiphethe sithinta insizwe embi lapha endemeni kaMaskandi ezidlubhedu ngoba uMaskandi ungazo lezi insizwe namhlanje umculo omdala nomculo ofikayo uyazi ukuthi uMaskandi ungazo lezi insizwa umthandeni igcomisho umfoko amanqane uKhuzani Ndlamlenze umfoko kaMpungose ingakho nathi seosikade kwenzeka yamida production sihlale sithi nje phohlo ngokuthi kwenzekana kulezi insizwa sihlale sithi chatha ngokuthi kwenzekana phakathi kwalezi insizwa namhlanje ke nje usibona ihloko sibhaliwe nje sizokhuluma ngazo zombili lapho kunathi sokuputshuzela indaba eyaputshuzwa iputshuzelwa njoba nathi sizokuputshuzela uputshuputshu kuyaputshuka nje ichasha ukuthi le ndaba inkulu ngempela nawe mbukele uzoyithanda na kanjani ke njoba sikuphathele ivideo yayo kodwa kafushane sifuna ukuthi siqale sihighlightele ukuthi kungani siveza le video njengoba ubone isihloko sibhaliwe i-highlight nje emfishane ukuthi kungani siyiveza uyabona njengoba kuvela ukuthi laphana iqhawe lafonela elinye nje ngenhloso ukuthi laliligqugquzela ukuthi cha mfowethu uma ngabe uwina kweyokuhlukanisa unyaka ingoma nginawe lapho ngiyakweseka ngoba vele ingoma yakho yenza kahle kakhulu ithandwa izwe lonke nangempela ke njengoba kwenzeka ke sanqoba lapha ngengoma esanqoba ngayo njengoba umthandeni kwakuyena oyifunela uKhuzani Ndlamlenze umfoko kaMpungose ethi cha mfowethu mangabe uwinile ngiyoshaya izandla ngibonge cha nami njoba ngingenelile njengoba phela nakho ngingenelile ingoma yami iyathandwa kodwa kahle ingoma yakho kumele iwini la lokho ngangijabulisa kakhulu nangempela ke lokho kwenzeka akusho ke mina kusho uKhuzani Ndlamlenze umfoko kaMpungose lapho khona ekade naye eputshuzela leyo ndaba eputshuzela uLady D Dudukhoza woKhoze FM nakho uKhuzani Ndlamlenze umfoko kaMpungose ehlukanisa unyaka ngengoma ijele sisuka ku2020 singena ku2021 kunjalo ke kulokho njengamanje siyabona ukuthi umhlaba utshekele ngakuphi mesikhuluma ngengoma edla ubhedu lokho asingabazi so umlando ungase uyiphinde ngempela phakathi kwamaqhawe omabili uma ngabe kuukuthi inhliziyo zamaqhawe nendlela amaqhawe abo ngawo uMaskandi kuyefana ngoba kusetshenzelwa igama likaMaskandi angingandi ngomlomo mbukelo sikade kwenzeka imada production ngingebhakede ngcono uthokozele nansi ivideo yazi ngichaza kakhulu we Kingsfiso ngizosho into esimanga abantu abaningi mhlawumbe futhi ngeke beze beyikholwe ngike ngathintwa nje umbango wami lo impela okhona kwi top 10 engifonela kodwa la ko WhatsApp phela ngoba amafoni yawazi kanjani cha wakuveza nje ukuthi cha babafowethu lihle iqinisa likhulunyweni bekufanele ukuthi kwenzeke kodwa ngoba phela nabawe competition abakwazi ungacampaign kodwa bekufanele ngoba phela mabebuka nabo ingoma yami emakhaya bayayibona ukuthi isabalele wakusho nje impela kangafihla wakuveza futhi ukuthi naye nje ukubona ngathi campaign yakhe akayiqinisi kakhulu ngoba akafuna uba nomona ufuna ukuthi adedele nje ijele ngoba uyalibona ukuthi ilona into enhle kakhulu lento yenziwa umbangi wemamle 15 nawe Kingsfiso noma I know lalela ke Mam Lady D angiyena mina umuntu wamanga stalo nje ubufakazi manje ithi nina ngibuveze kuzobuveza phela abantu abaningi bazuthi uMaskandi bazi ukuthi uMaskandi abantu abaningi so kuyizitha lezi impela engabonelana noma ibonana yabo wrong phela ukuthi akangithumanga ukuthi ngizokusho kodwa nje akunjalo akithi niyezwa putshu ungakhohlwa ukusubscribe njengobusabukele nje angithi ayibona ke Mam Lady D lo ndibifakazela lento engiyishoyo ukuthi akana nkingi manje ke ngiyacela Nkosi yami abalandeli iking yabo isishilo ngebhade ke inqamuke lapho bafowethu iclip kodwa ke njoba nimuza ukuthi uyivale lapha ethe ikhona ngiyanicela abafowethu njoba iking yenu isishilo shuthi uveza ukuthi iking noma umbango wakhe usekuvezile ukuthi cha yena kanankinga nokuthi iwine ingoma eyenza kahle okwakuyijele so unxenxa abalandelike ukuthi bambanga ukuthi abavote ngoba umbangi usevumile okuyinto ke namanje silindele ukuthi sibone yenzeka ungenzeka kuba iyenzeka ngasese nikhumbula ukuthi asitshelwa zonke izinto phela
ezenziwe ngaphansi kwabaculi ngenze kuba amaqhawe omabili ayafunelana ngasese uyabo so ezinye zezinto kumele sivumele zenzeke ngendlela ezenzeka ngayo automatically le clip engiyiviza njengamanje ngiyazi ukuthi sifikile kwiqhawe uKhuzani Dlamlenze umfoko Mpungose ngenze kube selithintile usayithintile imbangi yakhe ngenze kube umbangi usemthintile futhi uKhuzani depending ukuthi ubani obona omunye ukuthi cha ingoma yakhe iphusha kahle kakhulu bafethu angeke sijaje kuyojaja abalandeli akuna kwethu ukujaja kwazise asicheme namculi asithathanga side siveze okuseyithebeni nje kuphela ukuthi nansi indaba lapha ikhona abafethu njoba uKhozi FM selithe kuphushwe umculi noma ingoma yomculi esifisa ukuthi iyosimela kwi-top 10 kunjalo ke ziyakhala phansi ngendaba phambili ngevoti asime kancane emlonyeni asiqhubeni ngevoti kuphela nje asibambe kanjalo nazonke